Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kalai pui terek upana kelalengkot arjar arpoar. Uwe ni kinong tam DJ nampak kasar nang stan ya kabala tepru kumu DJ Vicky Roy Karbani. Ubasong besadu hapok kasnong ni nong stan ulaya bani ajing erap Shaki Consuat hanong stan Green Pasture Children's Home. Nakalang jong ni usamla ulapan pau bakategi jinglet na jingirap ka jong u. Kalong bali Iman Stream bat kershan lam yaki khon ki bedok ki basuk. Shusho kumu samla ulakan tui ki parlok jong ka dong kathan ki bedan ni kam Stream sngolam banyarap ki bedan kam ke jingirap. Long platform ni mo hiru ni nimda don porthan ka tata banawan ai long nabata para petang te hapan dapat ai mo hiru nimda ni ai ban ai long don jing ai pare mo ai ni Sini beliau ni kedua ibu bapa Vicky bagi pondok kejumpi. Ini sokongan ni kena ke inisiatif kejumpi berpikir kena ke latno berpinwan dan semua ikut kejumpian ni berpin ai contribution kejumpi sekian ikut kejumpi member integration kejumpi kabur kejumpi kendai pikloi berpin ai berpikir ini pilihan sobha berni semua AP kapor kejumpi, bukan kejumpi, miru dari ini kembali kejumpi bok kedua ni pi, ubli unang dot kabat pi, unang aibor, unang kesan pi, kakam kejumpi, kejum pulih, ketraining kejumpi, hakibe kikam kibentai kejumpi, ubli unang aibor, unang kesan pi, pinang la banang pendat ya kejum tunu kejumpi, kejumpi, pinang yo kejum shampang kejum start, pinang nang banang la shushu mapina clear ki kiti sini jopi shakum ki khana ki badan kum haki homes ki joni lani shaki emang khasalang hi baroko te ule nang aibor nang kurkui pi hanglo nang ki danru un yalami pi but no un krishani pi te niru imbo ki jingwai ma yimdan e le tak ki jingwai la kan sien ki joni bani kan ma pi an ai ka jing smogo e pi te tangki taki kentini bakhandian uble unang kurku unang yami pi tangki porok kejumpiru pinang la banang san ang shampang kakam ka pi tere la unlo ang luru na benta ka jengha jo ke imlang ka salang ba na ka jengha ka hiru kuble siwen pi borok tengjonga kanong Vicky Roy Karbani ba mandai ru kat kubu DJ po New Nongsan te nakaling jonga ngala let no jingerap meneka sni janmet meneka po Green Pasture Children's Home te ngashwa ban ay kendiat continue pi baroki padba ba sungha ban ya no jingerap len eki kunswat po Green Pasture nga po ay te nakaling jonga ru ngamdala tan bangan ay kumba ay giwe mo henry nakaling jonga ngalong I kat konsert kiba don kiba em hakapla junga but ikitu kiba shed kershan yang man kapor shed Iman Sim yang shed yu yang tangkum tak kene kulisibun